Yebo bafethu, basamagcwama lo sicela uma ngadamini emsingi mathini ngakho besikhabela esigonini sakade ngamazi aka GSG bayamazi abaningi. Bafethu ngimtholela i-challenge la njengoba nazi nonke ukuthi nge-4 kaDisemba iyaphuma album inkosi amagcwama izobe ishisa ikhota ezovala unyaka bafethu siyezwana. So nansi ke into ke ithi into siyaqala i-countdown kusasa sithi 21 days left ukuthi iphume i-album ka-2021 inkosi amagcwama. So ke into esifuna ukuyenza sifuna ukukhanda i-hype ukuthi i-countdown yethu ibe interesting ibe mnandi like nothing has ever happened before la kumaskandi. So into esizoyenza sizokhipha ingoma eyindala ezu-21 zenkosi amagcwama esibe senza ngazo i-challenge usuku nosuku sikhipha ingoma. Siyayifaka lapha ku-TikTok. Please do follow me ku-TikTok kanjani naku-Instagram naku-Twitter. Siyayifaka kodwa ingoma sobe siyifaka ku-TikTok and then ke abantu benza amavidiyo ngaleyo ngoma esobe siyipostile. Shothi usuku nosuku sobe simemezela iwina yangalelo langa. So iwina kanjani ke iwina? Umuntu ozothola ama-likes amaningi evidweni yakhe uyena ozobe iwina yangalelo langa. And then siyaqhubeka siya kwingoma elandelayo until i-3 day 21 la khona ke sizobe announce khona ke iwina yokugcina. So bafethu into engifuna niyenze ukuthi ke ni participate nibane nathi senze i-countdown yethu ibe mnandi. Kunama prizes ke azowinwa ilama winners awu-21 from day 21 till day 1. So ama prizes ame kanje nge-4 kaDisemba sizoba ne-launch eGoli, sibe nge-5 sibe ne-launch eThekwini. So ithi into ke nge-4 zikaDisemba sizobe sesihlanganisa wonke ama-winners ethu angasesayidini mhlawumbe laseGoli senze ukuthi noma asesayidini eseGoli noma asondele neGoli. But ke from winner 21 to winner 1 wonke umuntu uzothola i-prize yakhe. So into ithi ke umuntu uzobe wina i-t-shirt enkosi amagcwama ewine ihambisana necopy ye-album ka-2021 lezo ishisa ikhota ephinde futhi ethole nokuhlala nje nenkosi amagcwama because ngeyi-4 sizoba ne-launch emini then ntambama eBramfontein sibe ne-exclusive launch la khona ke sizobe sinama selected guests la khona sizobe sinabantu lapho abazobe bethola ama-invite ukuthi bebe kanye nathi ama-celebrities ahlukene. Sizobe sihleli nama-winners ethu lapho and then siphinde ngeyi-5 futhi siye eThekwini senze okufanayo. So bafethu ngisacela senze ukuthi manje i-countdown yethu ibe mnandi nje. Ni-participate laphayana masifaka ingoma sithi okay nayi video yaqala challenge umuntu nomuntu enze ivideo yakhe and then ke ekupheleni kosuku will be announcing ama-winners ethu. Cela nenze njalo bafethu kuzoba mnandi kakhulu. Kuzoba mnandi nje. Sithi ke #2021 album loading akusangana sidalo inkosi amagcwama yenze okuhlukile kumaskandi. Siyacela bafethu support kakhulu. Siyabonga.